Hola guys, welcome back ulit sa ating channel. Ngayong araw na to nandito kami ngayon sa Parque Deportivo. Bale ito guys, ano siya, parang kampo siya na pwede kang mga maglaro ng mga halimbawa mga tennis, football, handball, golf, at saka marami pang iba guys. basketball. May basketball din siya guys. Ito yung area guys Tiro de arco. Ang ibig sabihin yung pana ba, at saka yung paddle, campo de rugby, yung rugby, paddle, tennis, mini tennis, front. Ayan, golf. Ayan o, may golf course yun guys. Yan. So, yan guys, tara, naglibot-libot tayo. Aquí la tenis. Yeah. Quisiera comprar. ¿Y eso? ¿Eso qué es eso? Eso para que tienen la nieve. Que tiene ya. Ayan guys, paddle naman yan. Bali may ano sila, may instructor, may nagtuturo sa kanila. Siguro mga baguhan din na gusto maglaro ng paddle. Isa guys. Ayan o, paddle. Ng tenis. Ito naman Ng tenis. tennis. Oye. Tenis Madrid. Tara guys sa ano, Bandarian. Hablo de un pilota. Si. De un pilota ahí. Un pilota. Ito naman guys, ano, football field. Ayan, pero walang naglalaro. Ayan, may ano rin, may konting park ng mga bata. Esa solo es de la cole. Esa solo es un cole. Oh, yan guys, oh. Swimming pool. Tenemos aquí a una superheroína, ¿eh? A mí ya me conocen la Oh, yan guys, oh. Napakaluwang, di ba? Oh, hanggang doon. Sarado pa ngayon guys kasi maaga pa eh. Ayan. So guys, dito naman tayo sa may parte ng mga naggo-golf. Bali ano to guys, free entrance siya. Walang bayad dito. Parang pagmamay-ari ng Comunidad de Madrid. Kasi lahat naman ng mga stadium dito, halos karamihan may mga entrance. So dito guys, free. Yan o, golf course. And free. 20 classes de golf, gratis. Pero laro ng mga ano to guys, mga mayayaman. sí. Golf es gratis. Sí. No puedes. En más de 6.000 euros. Oh. Se está
practicando de la golf. Ayan na, papractice oh. Oh. Yan guys oh. May ano rin dito, restaurant. Ah. Ito naman guys yung area ng volleyball. Ayan ha. No, Las 12:30 ya. vámonos vámonos. Yan guys, area naman ng ano, basketball at saka football sala. Yan. So yung guys, maraming salamat muli sa pagsama. Sana nagustuhan nyo muli yung munti naming video. Sa mga bago sa aming YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe. Maraming salamat. Adios.